Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kakul nyotrap National Awakening Movement kabla penmi ya ka jingroi kersiu thia ya ka jat benriu haus nam arajar ar ya ka bla ai kerteng khun nyotrap sementara kinti ka diga seng san perthai ka penmi biang sakwe ka jingroi kersiu thia ya ka bla ai kerteng namar lakari ya ka diga jingroi la plat pat ba dikin noya lam jong seng ha ka jingalang ka belong ha shillong press club ha ka lai photrek la lingkot arajar phausan tu ko por ka le ka khnam hapor bangi wanra tu ka jingroi ha arjar ar ka jing thui ka dei bangi persyang mat kersiu thia ya ki pai ba ko bangi ong ba ka teng jo ka khnam buri ka khol new trap National Awakening Movement ta ka to por pra mi ko ka jingroi mat kersiu thia ki pai ba mat kersiu thia ndi na ka jingroi thia jo ka men ene na ka jingroi thia jo ka jingroi perkhat kram ba ka nu ka jing skai ya jai benru ki bor hoi te mentar sniru hadin arpla sofnem nakala ka sengi la wara sengoi ka jingroi halor ko ju ko jintu ban kersiu thia dia mi opai ba kram ba kan den ko jintu toy ya ka pateng ba benta ba ki pateng ki ba hadin dengan kerbat di ba Joseph Penro ba in badai working president juga state wing juga kram bon batai kindet brief siapa mereka jingroi Kemudian pada pertandingan jingroi kindet ngamut ban keren lomba kedai bagi yang rem jong persen kenam bagi tamtoni e paper te kumbo ko taru kumbala keren di bokan presiden ba Thomas mentani omba harina presiden aku ara presiden kami kini jawab dan masuk ba gitu ke negara kita presiden menjual la de kuat presiden tinggal ada kami ba marba baju thomida te ni ko ki patre menta ni kan baju thom kana na perkhat ngom akan ini jerusan tu mentang di mana nak kui kejeruan, kat kum kejian yang nak buat mentang. Dia kini kejeruan tu kan mungkin kat kum penuh rim jangka kerampi. Kata kali man ketiu man penuh bersama penuh kita gelai kiri nongrim. Dia antara yang menurut kamu benda kerentan sebut kiri ya kau dibuat kejeruan. Nomor bah kini kejeruan kita art berkelirik. Kita art ni atau istilah bermorai kelirik. Sebab kejeruan kamu bagi bukan dia kejeruan. kin sofu nama kin yopri dari sama kin kam sutra bang sabjawa syukum gani gejingwai kamre kama tanam action kali ni nak tem all season also mau nama ba kadega movement mengalai kan kadega movement te kadega awakening movement ke ba ni nak tem dari gile cikin program ruchna pendam mersitin ba kadega gejingwai tersucia atau ba nila orne kelengri kasi ban kerja ada kali jawab dan kat bagi meeting di bang selong depot kerman bagane da jingroi kan tolong lipai ba bagi perkhat jeli wa ye ki baro kan ba kadang ka jing mendoi pada ya saya guru ni baro hoi tu kadak launch officially dan pelantikan ke jawab selesai nong cha penting terus mit nong rem ka knam man yang yada panlat na ki jing ma jing long kerbang ka jat penriu lari tingin penriu oh tong in kit net ben riu oh wak jo sa ha jing ngo oh tong in nong no thia li ngai bari kasi kan yem mit sia ma shor ni kasih menor gila aji yari kasih banyok lai loi na u mender ciski nong rem ka knam pan yang yada din jot kilong shua jinglong kerbang ka jat benriu ka knam kan yai kersiu oh tongin kitet benriu no oh wak jo sa haji ngo oh tongin nong yo thia li ngai bari kasih kan em min sia pa shur ni
laki nong muna nong bo nong tahu ai gerbang kat kinnya bagi jutang oh tongin kitten ben pirno oh waktu sahaji ngino oh tongin nong yo tiali ngai bari kasih dan impin siapa shlor ngintrai oh tongin kitten ben pirno oh waktu sahaji ngino oh tongin nong yo tiali ngai bari kasih dan impin siapa shlor ngintrai namar kari ngin yale ginom pendem haki jing namar kari ngin yada walangin tur hamadan ma ya kari ngin peneten sa dia tui hadonot kansa namar kari ngin ya tui ngin yakin tiu ya kijoni namar kari ngin yale ginom pendem haki jing namar kari ngin yada walangin tur hamadan ma ya kari peneten sa dia tui adonot kansa namar kari ya tui in yakin